Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga kay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Anak ko ni Victor. Ket agtalinaeglat ta ko makadata. Saan ko mangagbaliw ti pamateg mo ken kuana, Carlota? Di ka ko maagbaliw iti panakilangan mo ken kuana. Gapo iti daytoy anay pudnok ken ka. Oray asino nga asawa. Masakitan, Rodrigo. Ngam ikagdanak. Saan nga agbayo ipan na kailangan ko kini Victor? Saan? Oh, agyaman ak, Carlota. Agyaman ak unay taman nakaawat ka. Ang dagtok-tok-tok itiri daw ti silid ko. Ni nga tama ng talya? Ang mga nada ibagana. Ha? Sir? Da kayong matgayam? Wen, mabalin ti umaneg? Wen, sir? Umay kayo? Agtugaw kayo iti kamak, sir? Victor, saan ka di ang makasingakan ka? Saan, sir? Mabalin ka di akitaag manen tilatawan ti inam? Wala, sir. Ato yun, sir? Wen, ni Maria Elena talaga daytoy. Iso, ket anak na ni Victor. Sir? Anak mi ni Victor. Idi pala rabi aming ningningan niya tiladawan day dinanang ko, Victor, iho. Sayang. Ad-adda kumapay ti kinaragsak ko. No si bibiyag ti inak. Victor, aday bagaken ka. Anya day ta, sir? Daytoy aladawan. Ket iso ni Maria Elena ang nakarelasyon ko idi. Ha? Ti inam ani Maria Elena. Ket iso di nakarelasyon ko idi. No kasta. Da kayo idi, Jake ko na ni Mang Ignas. Ang nagpayan na abak nang. Ket itipan nagawid na. Masikog gayam. Sa idinagpas ngayon. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Pimusay matan. Wen, Victor, iho. Anak ka, Victor. Anak ka. Isumit lagayam anak kalaglag antirik nakin ka, iho. Kat sipod nagnaid ka diti balay. Naragsakak matan. Nagpaiduma aragsak ti marikriknak. Sipod dimting ka diti balay. Sir? Victor, iho. Agyaman ak. Tapi nagtumpong na tati Diyos. Ma'am Carlota? Adto iti inuman niyo a Diyos. Impatimplak kini manang talya. Victor, Nakita ka may sa dito hardin. Nakatugaw ka dito eh. Kat kaslada pang panunutin nyo. awan ti pampanunod, Victor. Awan. Ma'am, pakawanan na ka. Sorry. Nang isang bayak sa amatan iti pagparikotam. Ano niya? Ma'am, ibagayo lang no kaya't yun na pumanawak dito balay. Tay tamot lang. Pumanawakon. Agsubliak lang ni Jayan yan tela. Ha? Saan, Victor? Awan yung bagbagak akasta. Kan imbagak aya ang pumanaw ka.
Saan? Ma'am? Victor. Masairak ngamin. Gapot apulos ajak na ikan ti asawak iti anak. Ma'am? Nubay kasta. Maawatak ti amin. No apay ang nagluko iti ti asawak. Katsika ti bunga na. No kasta? Amo yun, ma'am? Uy. Anak da ka da Rodrigo kan Maria Elena Monteverde. Ma'am? Lamdi ka danak, iyo. Gaputa saan nga agbaliw di pa nakilangan ko kan ka. Napatad kan kanya. Tasipod pa'y adda ka dito eh. Impatad kan. Imbilang ka akas ka mong tipabilya. Wano kas anak. Agyamanak, ma'am. Victor. Talaga ka di nga awanan dinam. Wan, ma'am. Maladagak pa'y laidipin mo say. Malidayanak para kan ka, iho. No pa'y kasta. Ipatag ka kaspod nung anak. Agbalinak kaspod nung inam, Victor. Agyamanak, Ma'am Carlota. Agyamanak, unay. Victor, iho. Awan basol mo iti basol tinam kan ti asawak. Iso aron bang nga ipatag ka. Nang runa kat awan gaya man ti inam. Agyamanak taman nakaawat ka talaga, Carlota. Agyamanak, maaklon mo lakta ni Victor. Wan, apay ko maadyak maaklon. Kat no napatagan ni Victor kanyak, sipod ka anda na dito eh. Among Rodrigo, nanakam nga ubing ni Victor. Nasimpat. Iso ama ay ayo akan ko na. Carlota, Iso matlagayam nga iti umuna apan nakakitak iti kan ko na. Kat nadlaw ko nga kakaingas kayo. Malagip mo iti aldaw ti kasangay mo. Nga da na angay dito'y aramram ba? Kat inimbitaram ni Don Simon agayam mo. wan, Carlota, malagip kon. Ni Victor tay kadwada iti nga ubing. Wan, malagip ko matay ta. Isumat lagayam anak ko nam idi nga kakaingas kami adwa. Tasyak mat gayam ti amana. Uray anya nga ang gulo. Talaga nga agkakaingas kayo, Rodrigo. Carlota, Katnam na maam. Ipatag ko ni Victor. Nang runa kat pimusayan ti inana. Kaasiman. agyamanak. Mangangay tayo iti basit aramramba. Tarambakan tayo ti panagtumpong ti dalan nyo nga agama. Anya? Juan Rodrigo. Ibagam iti rancho, tamang partida iti baka. Kat agrambak tayo. Apong Macho! Apong Unang! Apong! Ha! Ang Victor! Apog! Ada ka! Una, Apong! Membag na oras yun? Ay, kastamot, Apog. Ay, kumusta kan? Ay, tinuor ka, Apog. Ay, Agyaman na ka, Apong! Ni Apong Macho! ay, napanangayo, Apog. Ay, Apong! Imayak! Gapot na papaya banda kayo damamakan, Papa? Ay, talaga, adakkel tinagbal. Ha? Anya tay imbalikas mo, Apog. Papa, kan mama. Una, Apong! Papaya banda kayo da papakan, Mama? Ay, mama, kan papa pa'y gaya man ti awag mo kada sa Rodrigo. Kan Ma'am Carlota. Gapot na papakmot gaya ni Sir Rodrigo, Apong! Iso ti amak! Ha? Una, Apong! Ni Sir Rodrigo ti pudno nga amak! Dayta ti podno, inaon nang, ama Macho. Ket agyaman na kada kayo.
Tanodiga po kada kayo. Saan kuma nagsabat ti dalan mi nga gama? Ay, kinapudno na, sir. Sir. Nasarakak ni Victor iti igid ti dakla karayan. Awan puot na. Inasikasok iti husto. Aging ga iti nakapuot. Inyawid ko iti kalapaw me. Ken gapo tawan ti naranyag ang masakbayan na kada kami. Imbaon ko dito tapno agpaay ijay rancho. Ket maisaganaan na kumati masakbayan na. Anya, Saan ko apudno nga apon ni Victor, sir? Nasarakak lang iti igid ti karayan. Natnagkano iti disuor. Ken ado ti garumyad na iti daydi agundaway. Saket adda sugat ti kanawan asaka na. Inagasa ni bakit ko? kastagayan. Ngam apay, iti anyaga po anat nagiti disor. Ay, isunto lang ti mangisalaysay kada kayo, sir. Mala, bayam, takasaritak to ni Victor na ipapaniti day kaapanan. Ket agyamanag iti idadar ayo, ama macho. Agrarambak tayo. Ket mangyawid kayo tumeten iti karnit baka ken daddu mapayamakan. Ken ikan kayo pa iti kwartayo. Ha! No, di yung tumot ngamin kaya ti agnaid dito'y ayan me. Wino, oray lako may di asyenda ti pagnaidan nyo. Ay, awan parikot kada kami kiniunang iti ayan me, sir. Mayat met ijay. Ken masakupan nyo pa'y laday jay adaga. Isu nga awan latta ti parikot, sir. Ala, da kayo ti makam mo. Agrarambak tayo, ama macho. Di kayo kumagbabay. Agpakada kami, Sir Rodrigo. Abangan, lumasipngatan kami iti dalan. Apay, di yo kaya ti umyan dito'y? Ay saan, sir? Bueno, mabit lang. Tamangayabak iti sumagmamano alalaki. Tay tulod na kayo. Ado ti yawid yo, ket di yo amin mawid. Ay agyaman kami, sir. Nang runa pa'y nga rod, ket sumalog kayo met. Adayo, ti pagnaan nyo. Ay kabaulan mi, sir. Awan pagdanagan nyo. Aganad kayo apong unang, apong macho. Umay kayo sarsarong karan, ha? Wen, apo. Ay, di ka mangliplipat, apok. Wen, apong macho. Palubusam ida, Victor. Masipngitan dan. Ay, agpakada kami nga ruden, sir. Sige, agan-anag kayo iti dalan nyo. Kumusta itan iti asyenda, Simon? Amangan matnubay-bayan ti taltal kam unay at tao. Saan? Natalag kan tumatlaunay kan kuana. No idi pa ila kumangamin asyak tinangyawatam iti dayta trabaho. Di mayat kuma. Apay, amom tiag trabaho iti talon. Nagkunangamin nga agtrabaho ah. Saanan? Bay amon na ni Ela ti mangimaton iti asyenda. May salang mo bay, hanggang kabalan na. Ibagaman tipod no kanyak, Simon. Adda ka di panagayat mo kan ni Ella? Akuri manan ti kinadimonyo ti panunot mo, Anita. Agdamdamag akla. Sumardeng kan. Nawan tinasayat nga ibagam adaywan akon. Papa! Papa! Aday pakita kada kayo kini mama! Anya day tayo, iho? Kasla naragsak ka unay, ay. Nakapasakit ti exam, papa. Mama, talaga asaan na malapdan ti panagbalin ko a soldado. Ha? Wan, papa. Nakapasak, papa. Mama, agbalinak to a soldado. Sumrek ako ni ti PMA. Talaga ka di aday tati kayat mo apagbalinan, Victor? Wan, mama. Mayadayo kanto kada kami kini papam, iho. Bay amon, Carlota. Isuti kayat na. Suportaran talaengan. Landong,
Talaga na malapdan ti pa naggraduar mo. Apay ko mamalapdan nga eh. Kalkalpas man ti pa nagpractice yung agraduar. Iti pa na nga na iti diploma, iti stage. Kan iti pa nagmarcha. Mapadas man to matagraduar ami. Third year high school ak pailaan. Apagbit lang orayan ti tawan. Madamdama, agraduar kan to mat. Sa bagay ita pailaan lando, kablaawan kan. Ang yaman na kami. Maragsakan na para kin ka. Ang dapat pamadayo, maawat mo, iti pa naggraduar mo. Uy, oray kas no. Adamat maawat ko pamadayaw. Day talang, tadak iti uli. Oray dakkel abana kin dayta. Maragsakan na para kin ka, lando. Kaplaawan da kay ti panagturpos mo, Victor. Maragsakan kami parakin ka. Naggraduar ka ti high school, ket addapay na awat mo pamadayaw. Uwan papa, ket isagot ko kada kayo ti medalya na awat ko. Da kayo kini Mama Carlota. Victor iho, at damat isagot ko kan ka. Awatam da ito'y akahita. Ha? Kwentas dayta, anak. Dua kwentas ngagpatpada. Isagot ni kin ni papam para kan ka. Apay adwa, Mama. Una, para kan ka dayta. Mabalin mo mat nga isagot ti may sa akwentas, iti agbalin to nga asawam. Wano iti kaayan-ayat mo, iho. Ha? Makaamukan. Napatag kan na balor dagiti akwentas, iho. Isu ati pangisagutam iti maysa. Kat iti talaga akapkap na kam a babae. Uwan, Mama. Mala, agrambak tayo. Gapo iti daytoy a panaggraduar mo, iho. Adot isa nga ili tayo ita. Imayda a makipagrambak kada tayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagimas ti saganon ita ang graduation mo lang do. Pinawala aman no, adapi kan kanin. Adapay mais lang ta. Day talang ti sa bala kami. Isulatin sa gana ni nanang ko. Nag-ihas lang do. Magustap launay. Agaman na ka. Sige, mangan kalat ta. Di kagbabay nami. Talaga mga anak. Nanggro na ka paborito ti kanan. Nagimas. Tando, ada ni Victor. Ha? Ni Victor? Ganyan! Ganyan! Happy graduation! Narakot na pa, ganyan! Kumusta kayo? Nasa at mo ta? Happy graduation na, ganyan! Talaga, sa balik kayo ta na. Nagdakkel ti, nagbaliwan. Ha? Oh, Ami. Ming-ming-mingan nakmatlatan. Kwa. Nagbalbaliw na nino ti pamaging Victor. Nagbiskid ka matan. Alaga yan. Mangan ka iti sa ganak. Mangan tayo. Sakbay nga ituloy tayo tagsasarida. Ang sarsarita kayo pa'y adwa. Tatulungak ni Auntie Erin nga agi dalimanat. Lando, Victor. Bay amon. Kabalan ni nanang dayta. Saan? Tumulong ako. O sige ha, ang sarsarita kayo pa'y adwa dito eh. Kumusta kan gayam? Sa di mo ka diti pagadalam iti panagkuleyo. EJPMA gayam. Agsoldado ka? Wen gayam. Talaga aday tati kayat mo Wen. Kayat ko ti agbali na soldado. Wen gayam. Anya tinapasama kidikin ka. Apay akilata nagpukaw ka. Mabalin ka di ngay salaysay mo kanyak. Amok nga mo ni Ami. Ngam di na kayat ngay baga kanyak. Maawatak mo't kit di Kinamat nak datong Ankin Bart. Gapot a pinalsiit at timoging di may sa kadakwada. Kinamkamat tak. Aging ga nakadano nak itidisora ako mamang itidak kalakarayan. Anya? Paltugan na kumay din itong an. Iditimpwa ka kung itidisora. Anya? Nalabos na talaga, Victor. At dala kay kan bakit anangaywan kanyak. Pinagnagdak iti kalapaw da. Inasikaso dak. Inagasam na dagiti ado agarunyad. Kanti sugat ko iti sakak. Anya na kinadakas da? Agraman si ka?
Di na pinakawan. Kuy nga rod. Ngam binaaklatan gayam. Tinas ka nita. Si Bibiyagak. Victor, amom ka di dagiti pasurot ni Don Simon tinang patay iti dayjamak. Kasta timpod no ni nanang ko. Anya? Iso gumilgil ayab ti gurak kadagiti pasurot ni Don Simon. Gayam. Balsak ida. Addan tugon daw ay balsak ida. Mabitla nga ni. Apay? Sakbaya makadanon tayo di asyenda. At daitid ko ka. Anya day ta? Ato yo. Kwentas? Mabitla nga. Tayo kurko di tatangit mo. Victor, Oh, at dayta. Nabalor dayta kami. Isagot ko kan ka. Sikat tinapilik apang isagutan ni Tireta. At da kanyak ti Paris na. Victor, Ang nadam ko madayta ha. apay asinagutan nak iti kwentas. Gapot ako na ni Mama Carlota. Mabalin ko nga isagot ti may sa akwintas iti kapkap na ka. Victor, Kat sika dayta kami. Sika. Kasta, happy graduation, Victor. Maragsa ka nakparakan ka. Sinarong karang kayo. Gapot na mabayag tumanan ti isa sarongkar ko. Anya? Agadalak namin iti kinasoldado, Auntie Ella. Ha? Iso ang mabayag to ti isa sarongkar ko manen. Agsoldado ka, Victor? Saan ka di ako naday di Mang Ignas nga agbalin ka apadi? Saan ko siguro alin niya dayta, Auntie? Sa bagay. Anyam sa nabali. Patsik launay. Ano si Bibiyag kumapay day di Mang Ignas? Maragsakan lakid di para kanya. When Victor. Kat? Kumusta ti pagnanaedam abalay? At day pudnokin ka, Auntie. Isalaysay ko ti amin ken ka. May papan iti amak. Sige, Victor. Si Dada anak, abin mo. At pakada ako nami. Agadal ka na imbaga. Iti kasta. Makagraduar ka iti high school. Kat matungpal mo ti arapahap mo agbali na maestra. Juan, Victor. Sige, at pakada ako. Agkikita tayo tumanan, Ami. Mateo lakay. Malaglagip ko ni Victor. Nagkasat lakit din dayjay abarito. Ay, wen bakit? Kasla, kaano laday di pan nakasara ko kinkwa na itiigid ti karayan nga awanan puot. Imbag ata si bibiyag ide. Kano saan? Saan da kumaanag kita kani si Rodrigo? Nalabit, ana itulok ang mapasamak kinkwa na dagita. Tapno agsabat ti dalan da nga agama. Ay, malagip ko nga agpayso idi bakay. Nakitak idi da Maria Elena ken Sir Rodrigo. Agin inarakop da iti harding iti may sa Arabi eh. Ha? Wen, malagip ko pa'y laan. Jak idin nagpadlaw Sa idi kwan, kalaat mo tan api manaw ni Maria Elena. Aya. Ang saya, nabayag ka no gaya mo na pimusay. Nayanak na idin ni Victor. Kalpasan ti sumagmamano abulan, pimusay ay. Anyan. Nagsayangan. Nupay kasta. Intulok ti Diyos nga agsabat ti dalan da nga agama. Ket maragsakan akmet bakay. Kaputa at dapasit ta iti dayta. Lakay. Data tinangipan kini Victor ije balay da Sir Rodrigo. Dita ang mo nga agamada mo't gayam. Wen lakay. Iso akas taunay ayaman da sa Rodrigo kadata. Ket sinupapakan na dayta. Nang ted itigatad apara kadata.
Iti kasta, adda kano aramatan ta. Nagsaya at nga agasawa. Akas mo't lang iti kinasaya at dagiti dadakkel ide ni Sir Rodrigo. Ami, mangantan. Ohan, auntie. Ay, mabit lang, Ami. Itala madlaw ko nga dagayam kwentas mo ah. Eh, kuha, auntie. Kaslangin nga na anday ta. O, kuha, auntie. Ginatang mo? Inted kanyak ni Victor. Ha? Siyak tinapili na apang tidan, auntie. Tay kap na kam na kano. Addan sakit di kayat asawan day ta, Ami. Sana dakas. Tima ko nak, saan mo nga ipukpukaw day ta asagot na kan ka, ha? Kuha, auntie. Amom, idi pa'y laeng nga adda madlaw ko kada kayo kan ni Victor. Angam, jaklan agtagtagari, Ami. Nangro na, tawan mo't makita kadakas nga aramiden nyo. Kan may saan adakas? Basta timakunak ita, saya atem ti agadal. Wan, auntie. Napataglakit di kan ni Victor day ta akwentas, Ami. Iso asaan mo apukpukawen? Wan, auntie. Inalom apapaya lang to, manganta. Agyaman na kami. Kumusta nga eh? Saan mo ka din na nasalaw pa eh? Tayo agpangpanggap kan kay tidakas? Saan? Sapay ko mata saanin nagsabat ti dalan mi. Usapay ko ma ah. Ay, kasamitan ami. Saan ta na makapagkuykuyog? Gaputa sa balin ti pagadalak. Saan na bale? Kabaalak tag may mesa. Ken, agan anadak. Orong bala nga. Anya ako sa ti adalam? Kaya't ko ti agbalin nga inhinyero. Patsyak amaragpat mo. Gaputan na laing ka. Sapay lang ko ma ami. Ya, nakasagana kan iho. Itulod da kan iti pag-eskwela am iti kinasoldado. Uwin mama, nakasagana akon. Mayadayukan ka na kami, iho. Saan na bali mama? Adamot siguro gundaway nga agbakasyon ha? Sige, iho. Naday tati kayat mo. Suportaran da kayo. Sapayan! Naglabis kabutan na naringat. Ako'y dalmas. Apong gay. Apong? Ni apong mo dalmas. Awanan na po. Awanan. Ha? Nakalimutan na po. Sana nga umangangas itindana. Apong dalmas! Apong! Apong ngay! Inanawan na kalimutan. Itatawanan ni Apong Buadalmas, Apo. Tatatapay ko ma. Di ba nagsingsingpot mo? Uwen, Apo. Titihin ti mo, di apan nakalakay ni Apong mo. Saan tanton na makita pa'y? Apong! Di Apong Buadalmas. Awanan, Apo. Oh, Apo, agtungit ti balon mo. Agawid ka dagos, apaman amal pasti eskwela muan. Wan nga pong. Di ka makiap-apa, iti pagadalan niyo, ah? Wan nga pong. Liklikam ti apa, Apo. Kamadiday ta. Nasaysaya at tay awan ti kaap-apam.
Tanataltali na ay ti panunot mo. Nuad da mga pakan ka. Panawam latanuan. Uwin na po. Ala umuntoy balon mo apo. Tainkan ijay pagadalan niyo. Adamot nga urnong akwarta. Bayat ti pan nakaimasayag idi ni Dalmas. Inayon ko laang iti urnong ko. Naimbag lang nga aramatin to ni Elizabeth. Ay, Dalmas. Apay apinanawan na kami ni Elizabeth. Awanan ti kaduha amang isakad kan kuana. Awanan, Dalmas. Ada ka magkaya man. Naan ni Taripam. Inapadak ijay pagadalan na po. Kinunayuan jak pumalbalas. Noon ta mga pakanya. Inaramid ko na itabilin niyo apong. Pinanawak dagiti talo akaadalak ang mga pakanya. Ngam, sinurot daklata. Kat kinaramutan dak. Jak nakabalas. Anya. Ngam jak itulok apong. Balsak ita. Awan matbasol ko. Ngamapay ngayat ang randak. Saan, Apo? Saan ka nga gibalas? Bakas na ita, Apo. Apong. Ala, bayam tayo nakto ijay pagadalan niyo. Takasarita ti maestram. Dirumpang akas ti kababalin dagiti eskwela na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatan. Mapamkan kat paagasam ti anak mo ang masakit. Uwin, senyor. Agyaman ako, nay. Agyaman ak. Simon, aging ka kadita? Katumultulong ka pailaan ka dagiti agbibisin at tao? Anita, bayan na ka di tiar aramidag. Gapot a pagsayatan da ito'y. Pagsayatan ka di matiar aramito? Agsaysayang ka lang iti kwarta? Saan? Tasigurado. Siyakton ti mabutusan na mayor inton umay abasing kawal. Kaano pa'y? Mabayat pa'y dayta. Amangan numatay kan, din to pa'y madanon ti panagbubutos. Aniya. Agpanunot ka man, Simon! Saan masayangan ti kwarta ka dagiti tao? Aday talag patulong ti ang muda! Saan ta na pagrikyaran da ita? Basta ba'y anak, iti kayat kong haramigan. Apay bibiyagan ka, iti panagsugsugal mo, ha? Dayta! Dayta lati ang mga ibaga! Tunggal palagipan ka! Nagapota di mo amo akitain tabagim sakbay amang palagip ka. Di mo kit di yamanan dagito ingar aramida! Huston, awan tinasaya at ngay bunga ti raramidam. Sana kakaskan ka aday tala bukod mo abagiti pampanunutan. Tuman, mangilasin kay ti payong para kini Ella. Kitang dayte kapintasan, ha? Well, boss, talaga mo ta. Aging kita, agad nila pa lang ti ipit-pitik ti pusom. Talaga man. Hanggang siya, di akon makita ti nagukrad asabong. Anya nagukrad asabong. Wala, no ide ket karisabaw. Ita ket nagukraden. Dayte kabayag ti tsimpo. Siyempre, bimalasa nga na. Matagikwak tumod lang na jay. Andan to tsimpong agsabat ti dalan may. Jaske! Nagadok at paggastusan ng dagita. Madam, atay, payong para ka na kayo. Analuot tayo tapayong tungan! Kwa, pagpayong mo, madam, tapno lumamis na ulom. Rapat!
Kanak ka ditong an? Ha? Itad mo kanyak tapayan? Ha? Pagananot na ita! Para lang kita ka na kitang bibisin! Kwa. Nagadumot ka na kita payong, Bart! Wan madam. May parangkap kada kitap tao ana si Dag kini senyor. Agsaysayang lang itid kwarta. Bayan yun, madam. Ngamin, naska na saan ang makalipat dagiti tao. Tayong kundumteng ti basing kawan. Saan da malipatan ni senyor. Oh, Adda may singasing ko, madam. Anya mata, no, tumulong kayo langan. anya. Wen, madam. May mayat no tumulong kayo. Wen, no, sumuporta kayo kini senyor. Iti kasta, may mayat. Makita ti tao, asika, kat managtulong man. Makatulong dayta, iti panangabak to ni senyor, madam. Talaga pinagdalin mo na pan na ka opisinam dito impatak derma basit abalay. Dito igit ti mansyon, Simon. Wen, Sa bagay, mayak magkit di. Ta dito iti umayan dagiti tao nga bibisin. anya tinakaumayam dito yan ita. Kaya't wala nga ibaga, Simon. Asi dadaan na kamang suportakan ka. No anyaman dagiti aramidam, si dadaan na katumulong. Kasta tiga ko anita. Suportaran na. Saan ka? Akan ayon akong traan na. Asawa ka, Simon. Iso anas kan mat nga rod, at tulungan ka. Nagadumat tanda ito a solicitation letter, Simon. Maikan ka di amin dagitoy. Wen, may kananita. Noag kasapulan iti agas ti agkid-kid daw ikamlata. Amin asobre, nasken amay kan. Sige lang, anita. Ited tanga ited, kadag iti umayag patulong. Gaputa datanto madlang ti agsaya at inton udina. Oh, adda tao adim to. Umunag ka! Dahil mag-orasyo, sir, ma'am. Anya ti may pay ko. Agkidawak ko maititulong, sir. Bumulod ako maiti kwartayo. Taigatang ko iti agas ni bakit Malalala, ikang ka, mabit lang. Umanay mo't siguro daytan. Ay, agyaman ak, sir. Sige mapankan, kapsat. Sabay ko mata makatulong daytan na itid ko akwarta, ha? Wen, sir. Wen, agyaman ak manay. Jaske. Masaya nga nakadagiti may padawat ak kwarta. At dayta ka manan. Kunak man no nagkinawatan tan. Kunak man. Pagsayaatan tahamin daytoy anita. Iso nga agtrabaho kalatan. Agyaman na kada kayo amin, anaornong kita, iti daytoy a barangay. Makita tiragsa kada gitiro propayo. Kas asawa ni Simon. Siyak ita ti kadwa, dagiti adda, iti babaon na. Tapno agwaras iti banag. Apakalaglagi pa nyo, iti asawa. Payong ti maipaay mi ita kada kayo kakapsat. Tanda ti panagayat ti asawa kada kayo. Nang runa dagiti membro iti organisasyon. Kasta ka di? Nasayaat na rod. Ala, iwaras mi dagiti payong amay sa apakalaglagi panyo iti asawa ka. Madam, apay nga raramidang ni Sir Simon daytoy. Ha? Ako? Saan ka di? Membro kayo amin iti organisasyon? Narod, gapot membro kayo. Iso, aparangkapan da kayo kadag iti banag, apakalaglagi panyo kan ni Simon. Basit la abanag da ita? Ngam,
Makatulong mat. Saan ka di? Yaman kami, madam! Bart, iwaras tayong dagiti payong apara kadakwada. Payong? Nagiwaras ka no da senyor iti payong, ami. Isumot lagayam nga da intad ni Bart kanyak a payong. Maawatak day ta abanag, Auntie Ella. Saan la apayong ti warwaras da? Nagduduma. Bagas, sardinas. Kan daduma pa'y amakan. Wen, tauray dito asyenda. Winarasan damat dagiti trabahador. Kaya't nagpabigbig, Auntie. Ay, wen, maawatak ami. Dandani ti basing kawel. Ada siguro plano na asumrak iti politika. Nabayag mo nga giwarwaras da, Auntie. Dama ko asan lang at iti pagiwarwarasan da itinuan niya laditan. Iti nagdutuma a barangay dito ili tayo asan ni Sidro. Saan mo't kiti adakas? Tamakatulong dapay iti tao. Makumikum dan, Auntie. Wen, iso aman manon nga umay dito ni senyor. Sa bagay, awan mo't kiti ti parikot ti asyenda. Gapot aramidak ti amin a pagsayaatan ti asyenda. Agkapi kapay alam do. Agyaman na kami. Naimbagman ta nakapasyar ka diti asyenda. Awan ngamin pa ka kumikumak kita. Oh, kumusta ti panagagal mo? Awan mo't parikot. Say-sayatan ma. Iti kasta, agbalin kan to, maestra. Oray si Kalando. Say-saya atamat. Iti kasta, agbalin kan to nga inhinyero. Una, ni Victor. Kumusta nga tama da dya, gayam ta? Huwag na rod. Sapay kumata sumarong karmanan. Amok, kaili mo nami. Ngamin kat. Katanya, Saan kon nga ituloy baliksan? siga surunan nagsamanan. Uy, sana? Ami, rumor ta. Agaliwak sa ita. Agpasyar ta dito asyenda. O sige, ibagak ka ni Auntie Ella. Nas ka ni ipakadak na umuna. Apo, nalpas mo ka din aramidam. Uwan nga pong, nalpasan ti pa nagbasa. Maayatanak ka, apo. Nagakit ka nagbasa. Awan ti rabi adi ka agbasa iti librom. Uwan nga pong, Itultuloy mo dayta akinaragkat mong agadal, apo. Iti kasta, marakpat mo ti arapaap mo. uwan nga pong. Apo, bilinin ka manan. Umuna, kanayon ka ngagkararag iti Diyos. Ket agyaman ka kankwana, kadagiti bendisyon na iti biyagta. Kauray awanan ni apong mo adalmas, maisaksakad talatta ti panagbiagta. Uwan nga pong. May kadwa, agkid daw kalapta iti Diyos iti panarabay na kadata, apo. Ket ti may katlo, agtungpal ka kuma, kadagiti amin ngay sursurukan ka, apo. Gaputa pagsaya atam badlang. Inak ito yan dami. Inak ikami tinalam abunga ti mangga. Sakay ko matamadalong ko iti ay. Hoy, lalaki! Anya day taygan mo? Mangga? Apa ya? Hoy, nakarit nakarit ka? Agong umat ka kading, ha? Takas na ito tatawa. Isudatin ang patay iti amak. Tuman! Bumabangay ti kabayo! Alas! Ikantay ti pagnakman day ti bastos ang lalaki. Awan basol ko kadayo. Sa iro kayo. Bastos ka, ha? Sige, tuwan.
patarayimon. Kat mamabutam. Paltugamon. Ha? Sige, tumarikan. Darasam. Tumaray ako na. Kastao na yata na kamatan tabas. Pag-ayaman taman ti salbagatang sit. Sige, sana makadayo day ta. Tagkamalyo tamat. Intantuan. Hops, hops. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa pagdagit at ito, naimbag ta sanda ka natamaan iti panang paltog da. Sanda ka makita dito naglambangak. Ang isaw didak masarakan. Ha? Isaw dadagitan. Dito ay tinakita ka naglambangak ka mo. Talas! Ang tawagit din ito eh. Sanda ko mamasarakan dito eh. Aha! Ha? Tuhan! Nasarakan tamat lang titang sit nga ubing. Ano ito masapon do ka na? Dakas kayo ito tao. Da kayo tinangpatay iti da anak. Ano niya tikinunan? Tuhan! Iyawat mo man ta sinturon mo. Manas! Atay! Ita! Gapo tatangsit ka. Pagikaruan ka. Sinturon ka! Ada imbitasyon kanyak tigayam ko ani Simon, Carlota. Anya nga imbitasyon da ita, Rodrigo. Basta mapanta kano iti mansyon da inton Sabado. Kasta, Amang ano kayat mo tumay. kwa, Mapanta Carlota. Nasayahat mo tapno makapasyat ta. edi pa'y laang anais istoryam kanyak da itagayam mo. Ngamjak pa'y nakikita. Isong rod ako nag-asumor ka kanyak. Iti kasta maam-amom ida. O sige, sumurot ak nga ron. Wen, awan mo ito ni Victor nga sa sikaswan. Iso ang mabalin mo lata ti agaliwaksay. Sige, Rodrigo. Jakla kayat ti sumango kadagita sa nga ilim, Simon. Amumot nga awan isem ko amak isang sango iti asino man dita. Unay ka, Nanita. Sumango kanto kuma. Sana mapalay na di ka sumango. Anyan tulangan, ti makunada nga kasawa. Ang bumot agayim ko ni Rodrigo. Uray man, anya ko matibibiyang ko. Manipot ita. Agbalin ka kuma, aman nakigayam. Gaputan ita ti kasapulan ita. Anya, No asino ti gayam ko, masapol agayim mo man. Ita panawan. Nasken nga agbalin ka na sayatan ita. Laglagi pang ti plano. Katapno agbaligya. Nasken ti kooperasyon mo. apay, kano ka diti umay to kumaday tagayem mo ako nam. Inton Sabado. Isuano at daman pagnam. Itiday tangal daw. San ka bailangang tuloy? Ta importante ang makasarita ta da Rodrigo. Sika kumapay lang ti makaamo dito'y Ngamin, naskan ang mapanak ita ije mansyon. Ada sa nga ili da senyor. Kat inak ka no tumulong. Papaayaban nak ni senyor. Sige, auntie, siya kun ti makamo dito eh. Inak iti kataltalunan, inak tumulong iti trabaho. Diyak kayo tagpay may sa dito eh. O sige, adakad ka dahita. Antela? Ami? Oh, sika gayam lando. Ang panawan kayo pa'y adwa, ha? Inak ita ija mansyon. Lando, makaamo kayo latan dito'y, Ha? O sige, innakon. Agsakayak laangan iti kabalyo, tapno daras ang makasangputak ijay. Agannad ka iti panagpataray mo iti kabalyo, auntie. Wan ami. Sige. Tapos da
Awan asida. Talagang awan asida. At tanto aldaw da. Lando. Nakakaasi ka mata sinapsaplit da iti sinturon. Makitam dagiti takyag ko. Limit-litim da. Gapuanan dagiti awanan bayin. Lando. Nakakaasi ka pa. Gusto tayo ko na din ni Victor. Noita, awan gaway tayo kadakwada. Ngam inton dumtang ti panawan. Inton talaga kabalan tayo pa. Isunto ti panang balas tayo kadakwada. Saan, Lando? Liglikan tayo langan ida. Saan tayo nga gibalbalos? No awan ti mang balas kadakwada. Agnan ayon lahat ti kinadakas na. At ti para kada kayo. Agmerienda kayo pa'y senyor. Sige, Ella. No adda ka sa pulan nyo, ay abandak na ang senyor. O, sige. Excuse me, mabalin ti makisiar? Sumurot ka lata ka ni Ella, amiga. Agyamanak, amigo. Rodrigo, makisiarak diit. Sige. Ma'am, umay kayo. Sumurot kayo kanya. Elagayang tinagan mo. Wen, ma'am. Adda ngamin na istorya ni Victor kada kami. Ela tinagan na. Victor? Ma'am? Juan, ni Victor, ti anak ni. Nakipagnaod ka no iti agnagan iti Ela iti asyenda da Don Simon. Lukas ta. Lukas ta. Umay kayo diti, ma'am. Sumurot kayo kanya. Agsarita tayo maipapan kan ni Victor. Ika kayo gayam ti ibagbagan ni Victor, ma'am. Handa kayo. Agyamanak. Nagsingpot kayo gayam. Amo yung ma'am. Kasta unay adandanag ko idikan kwa na. Ngam na bang ara na kiti husto, itinasarita na anasingpot kayo. Napatagan ni Victor kanya. Uray saan ko apod nung anak, Ela. Kailiw kon. Simrak nga minan iti PMA. Kaya't nakanutag soldado. Ma'am? Agyaman akmatkan ka. Taimpatag mo ti anak mi. Anak mi ko na akon. Tani Rodrigo mat ti amana. Ma'am. Ama naman wano saan ni Rodrigo. Talaga napatagan kada kami. Gaputan na singpat kan nagagat nga ubing. Mama, itataadda kada kayo ni Victor. Awanan ti pagdandanagag. Katagyaman na kiti Diyos. Gaputan na patag kada kayo. Agyaman ak unay. Agyaman ak Ela. Gaputan na patagkan ka ni Victor. Wen, mama. Pakibagan tulangan kan kwa na. Kailiw mi. Kat sapay la ko ma, ta saan na kami amalipatan. Da kami kadagiti gagayam na dito eh. Adda kami latang nga agor-uray kan kwa na. Sige, amigo. Di kagdanag. Tulungan ka. At dagayang panggap mo at umapog iti politika. Wan, amigo. Ket agyaman na kiti suportam. Naimbag man, takayat mo ti tumapog iti politika, amigo. Gaputa kayat ko ti makatulong. Kasta ka di. Ala, oray siyak. Namnamaam, amigo. Sumuporta akan ka. Agyaman kami, amiga. Maragsakan kami iti dayta. Saan ka di, Anita? Juan. Saan mo ta matagtagarita asawa, amigo? Oh, tinasayat. Ipasyar mo ni amiga Carlota, Anita. Mapan kayo iti ayan, nagiti sabsabong. Iti aglawlaw da ito'y mansyon. Kaya't ko launay. Mabalin, amiga Anita. O sino dagi jay lalaki ang nakatugaw iti dayja abanda, amiga? Nagadulakat adil-dilawdan. Ako katulungan mi diti mansyon. Kasta ka di.
Napintas matgayam to'y mansyon niyo, amiga. No pa'y dakdak ka labasit ti mansyon ni. Napinpintas to'y mansyon niyo. Napintas ti design. Pangas. Inton kon. Pinapis kon. Amiga, kaslama din sa tel daw mo Saan ka amatagtagari? Wan nga rod, madia talaga ti aldaw ko. Ididimteng kayo. Ay, ste. Nasakit namin ti ulok. Maawatak, amiga Anita. Sige, panawan ka nga rodan dito Agsubli aklaangan iti Ayanda Rodrigo kat agawid kamin. Nasaysaya pay. Anya? Ati kayat ko asawan. Agsublikan iti hardin. Tainak aginanan. Talaga nasakit ti ulok. At nadlaw ko kini Anita. Kasla di na kayat ti kaadata itay iti mansyon nila. Nadlaw ko ti panagkuskusilap na. Gan kasla napilpilitan laeng anak isamo wano nakilangan kadata. Bay amlatan, Carlota. Kasla nagdagas ti ugali day chay nga Anita. Kasla tiyak magustuhan. Bay amlata, kunakman. Nagbabawi ak asimurot kan ka, Rodrigo. Tiyak siguro makatulusan day chay nga Anita. Sana pala Saan siguro na maulit ti susurot mo iti mansyon ta? Talaga? Nasidagtan iti mansyon ta. Nasaya at matapno makainana ak matran. Kinakpay dalos ng titanan day di Marina. Sakbay nga aglayo nak iti asyenda. Naimbag lakit niya. Sa pinalubusan na kon ni senyor nga agsubli iti asyenda. Asidag akon iti tanam ni Marina. Sapay ko mat. Kaslan na dalusan man. Kita ka na imbag. Talaga ka na dalusan. Kas makita kadaldalos laang. Asino tinangdalos? Ningata na nasela. Padasak ka makaman. Amangan no adda iti kalapaw da. Nana! Awan mo ti sumungbat. Kan nakakandado mat gayam ti kalapaw da. Ay, sayang. Diyak nakita ni Nana Sela. Kaya't ko kumamit ako mustaan ti kasasaad da. Ay, siguro. Dakkalan ni Elizabeth. Agad adal pa'y kat nga taitan. Nagmayat dito'y turot. Saan ka di? Makapabang ati angin na. Nami. Talaga makapabangar dito Idi adapay dito'y ni Victor. Kanayon kami nga umay dito'y. Kaya't medium umay dito'y. Ay, sayang. Nood ako man ni Victor ita. Talo tayo kumanganda dito Ami. Amom ka di. Kailiw kumanda jagayam ko. Oy, siya. Kailiw kumat. Amo Kailiw mo, gaputa. Tanya! Sika ha? Sa balin samat ng tipangitarusan. Awan matakas ta. Lando. Kailiw kong tulakit di dahi ti apa nagkuyod ta. Sapay ko mataag na nayon di pa nagkakadwa tayo kada Victor. No kay agdudo mo tayo tigasat. Kas ka ni Victor. May isang to soldado. Kat sika. May sakan to ang mestra. Kat siya. Mabali na may sa aktong inhinyero. No kay kasta. Di tayo ko makaliplipan. Aglilim na gip tayo kuma. Oy, Lando. Sa anak to anak kalipat. Apoy! Nagad tayo matantiayan ti tanam na dinanang ko.
Nabanog ka nagna. Sana bali, Apo. Takinabay lamot. Apong, asino ka diti karupropak? Ni tatang ko? Wano ni nanang ko? Ha? Ay, kuha, Apo. Ninanang mo, Ay, Napintas ka, Apo. Kat napintas na dinanang mo. Isutim mayaam. kasta ka di, Apong? Wen, Apo. Apong, Marina tinagan ti inak. Saan ka di? Ti amak, Apong. Anya mo tinagan na? Natay ka di matan ti amak? Ha? Anya tinagan ti amak, Apong? Ay, kuha. Ay, jakap mo, Apo. Apay adi mo amo? Jak ngamin nakit-kita ti amam. Apay, Apong. Natay ka di mat? Kuha. Wan na pa. Wan, natayan ti amam. Kasta ti imbaga iditi inam kanyak. Natayan ti amam. Ay! Apay ngay. Apay anatay da. Ha? Apalak dagiti kaadalak, Apong. Ngamin, adda na ng kantatang da. Ha? Ngami siya, awandan. Apay ngay, Apong. Apo. Apong, kaya't ko kumamat ang makita ti amak. Kasanong arot ang makitam. Katawanan. Apong. Ala, sumardang kan nagsangit, Apo. Sana pala tadaak man ang mangipatpatagkan ka. Gustuhin, Apo. Baklang ni Rodrigo. Ket dakkel ti maitulong na kanya. Ado ti gagayem na ket imposible adinak to ikampanya kadakwada. Apay, anya ti may suutam. Jak kayat ti style jay asawa na. Apay, Agin pipintas. anya. Anya ti katawam. Masoron ka lang, kapo tala pimpintas ngam siya. Dayta ti kunam. Ngam na pimpintasak ngam iso. Wala na nita. Napimpintas ka. Hanggang pangasim ko ma. Tadi mo pakpakitaan ni Carlota iti madi. Iti kasta. Saan da madismaya. Takas iti nakunakon. Dakal ti maitulong ni Rodrigo kanya. Ayabam nagiti tumakamang ti organisasyon. Tatumulong da iti panakaisagana para iti maiwaras kadagiti tao apakalaglagi padda kanya. Un boss. Sinakusa ko apagas ti maiwaras. Bingay-bingayan nyo. Agas iti sigo da mararamin. Matungpal, boss. Iwaras yo amin dagiti sinakusa ko apagas Bart. Para dahi ta kadagiti tao amang putos to kanyak inton eleksyon. Ariglado, senyor. Ani, agda ko man ni Victor. Iti kasta, agtinulong kami amang balas kadagiti daka sa tatao. Talaga ka di adaytan ti aday ti pusong? Ti agibalas? Wen, daytay tanti kayat ko nga ramidan. Gaputan na labos dan. Saan tando? Saan kumamat aday ti kapatgan ka? Nanas ka na naglikam dagiti kapusor mo. Aramidan, di ka agibalas. Saan? Patayak dagi jaya tatao. Nangipilam at gayaman ni Simon iti kandidatura na, Carlota. Talaga gayam at tumapugan iti politika. Wan, padasan na mata.
Sa bagay, nasimpot na dya, Simon. Managtulong pa'y. Iso nga mok akabailan natin mga ituray. Sa apay la ko man. Apay, agdwa-dwa ka kadi, di kabailan na. Awan ti maibagak iti dayta. Tuman, mangilasin kay ti agpaay kadaela. Awan, boss. Talaga, matandi mo malipatan nila. Wala, nuat na may waras. Naskan mat na may kanda. Ala, kadwat tilasin ka para kada-kada. Nangruna ka dagiti dilata. Masaya at tuan. Sige, agawan niyo ti ang trabaho tap lumapas at dakos. Takalapasan day ta. Intay ton agi waras. Sige, sumuro tagi ti panagiwaras. Ijaymat kanyugan ti papanan tayo. Medyo tayo, ang manusan tayo, Bart. Sigurado kayo, senyor? Kabalan niyo ti sumurot? Kanya, ti pagkunkunam kanya, nakapsot. Ah, senyor. O niya, nakasagana ka din, dagiti may waras. Wan, senyor. Sige, sumuro tak, tapampara, kag pasya. Apay nagsangsangit ka, simbang pangit ako. Dagiti ka na yun na mga pakanya kakadalak apong. Impungot dat. Saan niya ti basol mo? Nangatong amin ti score ko iti quiz me. Idento ta na zero da. Ha? Kunada nga ginlalaingak ka no. Nagsakarak ka no lang. Iswa na nga to tinalap. Anya? Ngam saan matapod no nagsakarak? Apo? Hindi pa nag-aawidan. Impungot na ko na pang. Nauyong da. Bangsak tuwi na apong. Ay, saan ka? Saan, apo? Saan? Di ka gibalbalaswan. Bakas tay ka. Liklikam laidahan, apo. Ipulong mo kin ni Mamiyaw, di naramidakan ka. Isaon ti makaampo ka dakwada. Apong. Di ka gibalbalas, apo. Tinasaya at nga aramidang liklikam ida. Kapusor ko ida apong. Liklikam dagita akabusor mo, apo. Yanaklatan iti o nagtilugan, Bart. Saan kayo narumwara makisarita ka dagiti tao? Saan? Dito yaklangan. Sige nga rod, senyor. Agoray kayon dito'y lugan. Sige, narigatan, Bart. Ang mga ano, kunagan dagiti tao nga araramatak da iti kayat papagbalingan. Iso dito yaklangan. Sige, senyor. Idaunwak dagiti kakaduak. Tayong waras min dagiti banag. Apakalaglagipan dagiti tao kan ka. Asino, tinagkapwa tayo ti abagas, kandilata. Kini Senyor Simon Alban, ina. Kaya't na lang ti mangibingay ti kinabaknang na. Iso kahit na kayo awarasan. Ay, agyama na. Ni Simon Alban, nana. Iso tinagkapuan dagiti adil dilata kan bagas. Ay, agyaman kami manay. Nagsaya atin day tao, mangibingay iti pagsayaatan. Wanina. Iso alag-lagi pa nyo ni Simon Alban. Kaya't na, ti makipagayam kada kayo. Iso aramidan na daytoy. Wan barog. Maawatak. Kat agyaman kami. Dakulan na ba nagdaytoy anaibingay yo kada kami. Kasta, tumapog iti politika ni Senyor Simon. Wen igmi. Iso aman manon nga umay diti asyenda. Makumikom launay. Baknang lang aro dahil, kayat nan sapay ti at pabaknang.
Awan bibiyang tayon iti day taigmi. Tinaskan kada tayo, kat ti trabaho tayo dito asyenda. Sa bagay No anyaman ti aramidan da iti biyag da, awan ti bibiyang tayo. Agtrabaho tayo iti husto, kat agsweldo tayo mat iti husto. Saan ka di? Huwag na tayo lang. Wanya tuan, awanan ti may waras tayo. May waras aminan. Wan, nagkasatan lagi din nawalasan. Libre ko naman. He, Dakkel na banag dayta kadakwada. Agasam dayta, bagas kan dildilata. kasanoy tan, boss. Intayon ni tayan tilugan. Agur oray jay ni senyor. Agsubli tayon, ijay mansion. Kumusta ti panagiwaras yo? May waras sa amin nagitidil-dilata kan bagas. Nawarasam samat aminan a lugar dito'y San Isidro. Anya ko ma. Basit laban ang data. Mo'y kumpara, iti panagbalin kunto a mayor, Anita. Jak mo. Sumardan kan, di kan kumontra. Kunak mo't asuportaran naklangan. Kasano mamasiguro, asikanto ti ibotos dagiti tao. Imposible mo't apaayan dak dagiti na ibingbingaya. Iti tulong. Ipasiguradom Simon. Gaputan ang maabak kanto. Talaga ang nagsaysayang kalaang iti kwarta. Apong! Adakon! Adakan, Apong! Kumusta ti panag-iskwelam? Awan ka day, tinangapakan ka. Awan, Apong! Ngamin, impulong ko dagi jay kaadalak akanayon na mga pakanyak. Impulong ko itakan ni Ma'am. Kay? Inungtan itakan ni Ma'am. Pinagbagaan na ida. Nasaya at mal. Apay ngamin nakasjay dagi jay akaadalak, Apong. Saan ka di apagbagaan ida dagi tinanang kantatangda? Saan da ka di ida bilbilinan? Akasityar aramidan nyo kanya? Saan ka di ida ngay sursuro dagi tinaganak da? Itinasaya at akababalin? Ha? Apay, Apong. Da kayo? Kanayon dak matapagbagaan? Naisursuro dak itinasaya at akababalin? Ngam, apay dagi jaya kadalak. Rumba nga makita dagi tinaganak dati madinga aramid da. Apo. Wano? Kasta nga minti kababalin dagi tinanang kantatangga. Saan nga ta akas ka, Apong? Kat isumat titultuladan da? Kuha, Apo. Dita may baga. Una yun na tunubin. Kaslanakangan iti pa nagsasarita na. Ay, alakit din, Apo. Mapanta dita kalabaw. Tadain lintag akamute. Kan adamot tay tsaa. Agmerienda kapay, Apo. Wen, Apo! Agyaman at tanaurnong kayo amin at trabahador ko. Agyaman at tapinatgan nyo tikid daw kung ako mong kayo amin tapdo makasarita kayo. Ay, wan senyor! Ang sakbay ti amin, kaya't ko ti agyaman iti tunggal may sagada kayo. Kaputa, da kayo lata dito asyenda nga agtrab-trabaho. Ay, gaputan, nasaya at kakada kami, senyor! Agyaman at, kaya't ita, kaya't ko nga ibaga at umapugak iti politika. Kaya't namamahag titulong nyo amin kanyak. Dumakulang ko iti politika. Itong mga bakakton, iparamdamak ka na kayo. Nga ikang kaito, itidakdakkel abingay. Uno sweldo. Ay, nasaya at senyor! Ikarikto na ka na kayo. Kaya't kidawak lata, asaya atin nyo kumati trabaho yo. No, aduntungan ng timaapin. Ay, wan senyor! Senyor! Oh, namnamaan nyo na ito. Oo, adati kayat ni Ella nga ramidin nyo para iti pagsayaatan ti asyenda. At tungpal kayo kuma. Ay, wan senyor! Ang yaman na kada kayo. Kati-kari. Tumulong at to kada kayo. No, at daman pakasapulan nyo ititulong ko. Tay talang ti baga.
O sige, mabalin yun tiyag subli iti trabaho. Senyor, agapi kayo pa'y. Pagyaman ak Ella. Talaga gayam asaanin ang malakdan ti itatapugyo iti politika senyor. Talaga saan? Kaya't ko kasaritam dagiti trabahador. Tapno, manamnama asyak to ti ibutos da. Huwag senyor, aramidak day ta. Sarong harap man niya ni. Awan ti klase na ito ta Domingo. Sigurado. Urayan nakmat na dyan. Lagi ka puso. Tumaraya ko na. Di ka tumaray, tangsit na lalaki. Ano ito ka sa pulan mo kanyak? Talaga gaya matangsit, di ba nagsungsungpat mo? Tumarayak, tumarayak. Oh, apa nga kusilap ka? Tas, ikami di pagnagman na. Sana siya? Si Kaita, timang dosa kan kuana tungan. Awan basong ko na kayo? Di dagdagan? Takis kayo tao? Sige, bugbog ang tuman. Aging ga iti maderder ti ropa na. Sige. Ito yung klas. Itinagkulatan da ito'y atang set. Ito na ito baklas. Juan, makamukan. Malungsotan ti bangkay na dita, boss. Pagpiyastaan na kiti amin nga da dita. Anapyag. Boss. Natay ngatan. Natay manuan mo saan. Itinagmulatan. Tulungan na ka, boss. Sige. Bayuyangan tan na ipangadaw. Sige. May isa. Dua. Talo. Ropa. Asi kapay at ang sit. Ditan tinagbanagam. Intan tungan. Magagaran ka ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarano ngayon kami patangatang. Nagri ka dun. Asidog ako ni Titapaw. Natagsim na ito na tao. Kumputak ka dagiti mapalim ko akong putan. Kasimit na ito na tao. Gintin nagdabiti bakas. Ikaguma katulungan. Iban ko iti kalabaw ko. Saday ba? Makaringit. Nakapuot matlain. Kasimit na ito na tao. Ubing pala da ito eh. Ay ko. Iti patapatak. Agtawan ni ti 19. Wano ba hindi? Oh, ading. Kumusta ang tirik na? Ay ko. Nataming kumatkitlin. Gumasapol ang may pan iti pagagasan. Tanakaron sa tipan na kadangran na. Sino ka? May sa kagayam. Kumusta ang tirik na? Sakit ang bagay. Ay ko. Ado ti sugat mo? Gapo iti pan na kaitinag mo iti bakras. Bimtak pa iti bibig mo. Apay, anya tinapasamakin ka? Ipan ka iti pagagasan. Sanan. Kabalak da ito eh. Oh, atoy, mangan ka. Subuan ka. Tapno makatumar ka iti agas. Tapno di mon marik na ti sakit. Agyaman ak. Dakis na gadya da tao. Dakis da. Oh, Dakis na gadya pasurot ni Don Simon. oh, Balsik ida. Balsik to ida. alo, mangan ka pa'y.
Ayon pumiksa ka. Agsarita tanto, anay pa. Nagrugi gaya mo, di pa nagkakampanya, Paus. Kat agtaray gaya ni Senyor Simon, iti kinamayaw. Wen, tay damot ti damag ko. Siga, ibutos mo ka din, Senyor Simon. Pakpakawan. Jak ibutaws. Di mo ibutaw? Itiyan niya gapaw. Saan ko mamangabak? Lakay. Saan ko mamangabak bakit? Kaputan no mangabak. Ang mga ano nakarkaron doon. Di mo unaan ti pasabak lakay. Ha? Ay narigat ti kasta. Ang mga no agbidot kalaan. Nya kuma. Wen talaga jak ibutaws. Apay, ibutos mo. Ay, isan ta nga ibutos. Awan tiga po na nga iso ti ibutos ta. Ti kalaban na ti ibutos ta. Elizabeth, apo, nagkararag ka ka din. Wala po. Anya din kararag mo. Nagyamanak iti Diyos, iti ipapaay nga asalon at taapong. Ken, nagkidawak iti tulong na iti inaldawa ka sa pulan ta. Un, apo, nasaya at tayta. Saan mo ko maaliplipatan dagiti bilin ko? Iagkararag. Umuna, iagyaman iti Diyos iti kinaimbag na. Di may kadwa, agkid daw kalata iti panarabay na kadata. Wala po. Kat di may katlo, agtungpal ka kadagiti amin nga isurukan ka sa pagsayatam. Wala po. Kat di may kapat, ayatam kumadagiti mangbusbusor kan ka. Wala po. Oray ka na yung dak nga apahan dagiti talo akaadalak amang busbusor kanya. Ipatag ko lang taida. Wala, apo. Nasaysaya at nadlaang anaturturay dita pusong ti ayat. Asaan kat atigura. Nudad dumapay, apong. Agawan dati taraon ko. Iso amabisinak ton, nudumtang ti panangan. No kasta ti kayat da. Ipaay mulat ta kadakwada, apo. Bayam, tanayunak tulap ta ti balon mo. Tanubilang alaen da ti balon mo. Agda pa'y matda aparakan ka. Kaya't ko nga rod abalsan ida. No, pampanunutak ngamin dagiti bilbilin nyo. Uwan, apo. Di ka gibalas. Saan anasaya at dayta? Wen, apong. Ala, maturog tan, apo. Tamasapa tamanan nga agreeng intong tira. Talaga dakus na gito na taong manong. Awan pas pintikin na dakus da. Lando, Addan tol daw da. Addan tol daw da. oh Lando, Inununod ko ito. Isa dati ng patay iti na iti amak. Isoda. anya, Na itatipod no. Sa ito, dandan idak pinatay. Iso at balsik ita. Lando, kastamot tiriknak idi. Isubra, asakit tinakam. Talaga kaya't ko ti bumalas. Ngam jakpay kabalan. Amom ka di. Inagaw da ti dagami. Nakilabang dananang kandatang ko. Ngam anya ti gaway da iti bala. Anya. Pinatay dadag iti dadakkel ko. Ket inaguman da ti dagami. Manipod idin. Kaya't kumut ti bumalas. Iso nga ito. Nakikapagak kadagiti imunan ang nagrebelde. Kaputan na aguman. Kan nadang randamay. Lukayat mo. Sumurot kamat kanya. Kaya't ko ti mapanagsugal. Ngam di tayo mat makarwar. Madam, sana kayat ni senyor nga agsugal tayo ita. Tati kayat na,
Awan ti makita dagiti tao apakapilawan tayo. Isu ati kayat na. Ti agkampanya ken mangtulong ka dagiti agkasapulan ti aramiden tayo. Makauma, makabannog. Madam, agtungpal tayo lata. Sa nabali, kukuha tayon to amin apanawan kalpasan ti basing kawal. Sa bagay. Inkaman kit di mangirwar iti kabalyo, bay. Kabalyo? Inak iji asyenda. Sumarong karak ijay. Agyamanak, nalpasan ti panagparaspas tayo. Igme, ibagam ka dagiti kakadwa nga umalis tayo iti abagatan. Ay, nabanno ka talaga. Itugaw ko biit dito'y sirok to'y dakala kayo. Ho! Ho! Ay, Senyora Anita. Oops! Anyaman nga ta't ibaga na kanya, tayo may dito asyenda. Oh! Apa yakit kita naklatan, Ella? Ha? Naimbag nga orasyo, Senyora. Ha! Nagatugaw ka man dito sirok ti dakala kayo. Talaga asadok kanya. Anya? Managin ko na kalagayam. Mananggon daway. Anya? Kaya't mula ti pasusweldoan adi ka trabaho? Apay kadi akasta kayo, Senyora. Anya tinagbasulak kada kayo. Takasla ka na yun dak akasuron. Anya. Tunggal umay kayo dito asyenda. Pagpupungtutan da, nga oray awan mat basol ko. Gapot asadot ka! Sa anak asadot, Senyora. Agtrab-trabaho ak. Igmi! Naibagam ka din kadagiti kakadwa ang mapantayo di tabagatan? Sige, Igmi! Mapantayo! Di ulip-lipatan dagiti aramatan niyo pagparaspas. Sige, Senyora. Agtrabaho kami, pay. Apayag! Ginuyod nak! Bastos kan, Ella. Awanin pa nagraam mo kanyak. Amangan matno kayat mo apoy paltog ko ti agbalin akabutag mo. Ha? Di mang kalbit lang, ti kurang. Igme! Numatayak itamat lang. Ang momon no, sino tinangpatay kanyak? Iwaras mo to itintero a barangay. Tapno madismaya dagiti tao. Kat di dan to butusan ni Senyor Simon. Anya. Da kayo amin nga da ditoy. Imatangan nyo dahil kayo mapaspasamak. Numatayak kita nga oras. Amo yung tinangpatay kanyak. Di ba mong tapaltog mo, Senyora? Nadapos na tao nila. Awan mo't basol na kada kayo, ha? Addan to aldang mo, Ella. Awan ti aramidak ama di Senyora. Iso at tidak pagpupudutan. Masurunak at talaga itday nga, Ella. Tangsit a babae. Mapan ka manan ng riribok kay asyenda. Anya? Siyak, ti ko na manapan ng riribok ijay! Apay ka di nadagsan ti daram ka nila. Kat awat mati makita nga aramiden na amadi. Natangsit ti panagsungsungbat na kanya. Masingipot ni Ella. Siguro, pinagsawa may kakasakit. Uno saan, tinangram, iso alapanan na ka. Isakit mo day nga, Ella. Idinto ta siyak nga asawam. Di mo isakit? Amok ti ugali, Anita. Kan amok met ti ugali ni Ella. Okay lang, Simon. Ngam addan to aldaw day a babae kanya. Apay na ta, Auntie Ella. Saan mo tinasumasarong karnilando? Uy, nagpaiso ah. Abay ngay. Anya nga tan tinapasama kin ko na. Auntie, mga nog sakit. Nga ta, ay tinasaya at ingkasarungkaran. Sige, Auntie. Saan na bale? Tawan mo sa ko ita. Iso nga inak man sarungkaran.
Lando! Lando! Awan mo tao di balayda. Lando? Ami, Ha? Lando! Ano na napasama kang ka? Apoy alin mitam tamay sama tam. Kasla nabugbog ka. wen, umay ka. Sumra ka. Ami, nakapasyal ka man. Gapot adwa Domingo at hinakot si narungkaran. Iswa siya kung tisin marungkarkan ka. Nga mapayakas tamat kang tilangam. Asin na tinanglugupkan ka. Awan sa bali. Nagdagiti ka, busor ko. Anya? Malabas dan. Diyan kon mapalabas na ito yung ay naramid na kanya. Anya ti inaramid takan ka. Linog bubanda. Aging kayo ti Jack kinabalan. Kalpasan na. Tinagdak iti bakras. Anya? Day tatipod no ami. Di da man lanaasyan kan ka. Awan asida at talaga. Talaga mat nga wala asida. Lando. Naimbag na angin ha. Tagda ni Manong Ansong. Ngayon so tinakakita iti napasamak. Kat iso tinang tulong kanya. Anya? Inagasan na. Impakita nak iti mga gas. Iso na ito eh. Mayat mo tan tirik na. Lando. Pinilit nak na ipakita iti mga gas. Nagsaya atin day ka at tao, Lando. Tapi naagasan na ka. Talaga ami. Nasingkot atawa ni Manong Ansong. Utang ko kan kuha na tibiyag ko. No awan na ng tulong kanya. Amangan no natayak kitan. Gabsat ken patpatgek at agakamanggan. Ang yamanak, iti na ito'y nga idadarayo, iti na ito'y apa nagsaritak, diti baranggayo. Imayak, tao may kukuma ipakpakaasi. Ngayon ton panagbubutos, di uliplipatan nga ikurit iti balutayo, tinagan ko. Simon Alban para mayor. Agbyag ni Simon Alban. Agbyag. Ang yaman akuray kada kayo. Kayat ko ay baga kada kayo. Ano an yaman ti kidawan yung tukanya. Inton siya ti bangabak. Ikarik nga ipay ko. Ikan tayo iti kalsada na ito baranggayo. Tapno sa amin amarigatan. Dagiti eskwela. Agbyag ni Simon Alban! Ang yaman na kakabsat ko ida. Mapal tayo iti barangay Kanyugan. Ijay iti sumaruno apapalan tayo. One senyor. Mayat ka din tiriknam, Lando. Uwan Manong Ansong. Nasayat. Kabalam ka din timagna. Uwan Manong. Nakasarita mo ninanang mo. May papaniti dito abanag. Uwan nang di nakpalubusan. Hindi basak to. Sigurado ka kaditi pangiteng mo. Sigurado ak. Sige. Sumurot ka nga rin kanyak, Lando. Uwan Mang Ansong. Saan ka paayan? Gapotakaskan ka. Kaya't kumati makabalas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta kan, amigo Rodrigo? Nasaya na, amigo. Kaya't ti panagkampanyan. Anya ti madamag. Awan pagdanaga, amigo. Nanapigsa ka dito yan, ni. Kapsot, di ka naman mo. Agyaman akno kasta.
Agyaman ako. Unay ka, amigo. Awanan yaman na, amigo. Ikag danag. Agkampanya ak dito'y parakin ka. Suportahan ka. Agyaman akmanan, amigo. Wala. Kastan? Tapno, saan ka mat amasinga? Bye. Masigurado kon. Siyapton ti agbalin a mayor iti daytoy nga ili. Dadadin malpas ti panagkakampanya. Asinod to gata ti magabak iti kinamayor. Ay, sapay kumata ti bangin na partidaw. Sana ni Senyor Simon. Huwag karod Sapay la kumata saan? Lumabalin la kumaabagak dagiti at tao dito ayan tayo. Di da ibut butos. Ay saan mo nga aramidan day tapaos? Ang bumata di kinarungsok dagiti kalabanan. Iso abay amon. Amangan no maisag makalaan. Basta jak butosan. Sapay kumaa, basta timang butos kan ko na. Kasta mati daw dawat ko. Sapay kuma, tasaan amanga ba ni Senyor Simon? Manulangin nga daw. Butos to, kakapsan. Ket, umay kayo manan palagipan. Sapay kumatayin ton madanon ti panagbubutos. Di ulip-lipatan. Tinagan ko nga ikurit iti balutay. Simon Alban, para mayor. Agyaman na kanagita apalakpak yo, kakabsat ko. Naragsakat gapoy tinayta. Kat ikarik. Inton siyak ti mangapak. Pakalsakat tunay ito'y ayan nyo. Di saan kayo ito'y amarigatan amag na. Nang runa no panagtutudo. Agyaman akmanin kanagita apalakpak yo. No siyak to ti mayor, si dada anak to at tumulong ka na kayo. Basta umasinig kayo lang kanya. Auntie Ella, awanin ni Lando iji balayda. Isuti ko na ni Nanang na. Anya? Abay. Anya tinapasamak kan kuana tamadandanagan ka. Nabasak ti surat ni Lando iti inana nga imbadi na. Makikaptan ka nung kadagiti nagrebelde. Anya? Un, auntie. Diyak amarita a plano na. Oh, awan imbagbagana akas ta kanya. Iti anya agapo. Nagrebelde tirik nana. Gapo ti inaramid dabay kan kuana. Oh. Talagang amin nga awan makaartap iti kinagtakas da. Kasano ito nanti? Saan arumbang ti inaramid ni Lando? Maisag maklaang. Agpulon to dabat. Saan amay may sa ti aldaw? Auntie, anya itan ti aramidan tayo. Sa di na ti pang surutan takan ni Lando. Tay pagatasan amay parpang ti inaramid na. Diyak amo ami. Nalabit nga at dada iti adayo abantay. Aglamlam lang da. Kat plan-plan wenda siguro ti aramidan da apa nagibalas. Anya? Amok, agpakitan to matlang ni Lando. Kasarita to anay bag. Tasaan anasaya at ti inaramid na. Tenggak man ti damdamag. Amangan no nangapagan ni amigo Simon iti kinamayor. Kaputan nalpasan ti potos. Ion ko ti radyo. Para ti Busy Mayor, Albones, 10,000. Diego, 3,000. Iti mo Mayor, Alban, 9,000. Oh. Martin, 5,000. Daydaman ti final a resulta ti eleksyon dito'y Ili di San Isidro. Nangabak ni amigo Simon. Nagsugli tayo. Nangabak!
Nangapaka tita. Nangapaka. Siya kita antiag balin na mayor. Siya. Kablaawan ka, Simon. Senyor, nangagmiti radyo ti resulta. Nangaba ka. Uwan pat. Nagbunga ti kinasirip ko. Ay, awan. Nangabak mo't gayam ni Sinyo Simon. Lakay. Ewan na raw. Awan man na. Iko rin na di tanti kinasairo na. Apay nga may na namat pati dagiti tattao kinkwada. Saan ta ida ang mababalaw? Gaputa aduma tinaitultulong na kadakwada. Nawarwarasan da pa ikadagiti bagas kanda duma pa'y dita. Siyak tupay. Adamat na ipaima kanya kapayaw. Umdas ket ti dagitaan pangputuosan da kinkwada. Awan maramidan ta paos. Ay, masurunak tingga. Aga masurunak. Ito iti kutami, Lando. Ada yung matgayam. Well, kas makitam. Basit kami. Mabilbilang kami pailaeng. Ngam agkalkalap kami, kadagiti mayat ako mapangkada kami, akasken ka. Mabalon mo tayo babawi, Lando. Saan da ka paritan? Ngam ti makunak. Ikaon mo kumalata ti bibig mo. Awan ti pangibagbagam iti da ito ako tami. Ha? Tanukas pati aramidam. Madadawal ti plano may amang balas kadagiti dakas at tao. Sa anak nagbabawi? Nasaya at mo't. Makipagnaid akong kada kayo dito ikuta yo. Awan ti igam mi dito'y Lando. Awan ti paltog ni. Iso ang mga aramid kami iti pana. Pana? Wen, pana. Tunggal may isa kada kami. Agsansanay nga gigam kan mangibiyat iti pana. Kasta ka di? Nalakala ti mangibiyat. Ngem masapol nga agsanay kami animbag. Tapno sigurado ang matamaan ti punteriaan mi. Mangansong. Kahit kumatiag sanay. Ngem sakbay na. Yam amu ka animbag kadagiti duma akakadwa. Na kayo amin nga ta dito yung asyenda. Agyaman na kada kayo. Iso nga ita. Agrambak tayo. Magparti tayo iti may sa abaka ta agrambak tayo. Wen, tanda ti panagyaman ko kada kayo. Ella, Senyor, mangibaon ka iti mapanageran siyo. Mangyagda dito iti baka maparti. wan senyor. Kan baga amot idang umay ti duma ang makipagrambak. Wan senyor. Sige, mapan ka. Laban nagagsantungan. Ang nanagsakak, panangabag ni Senyor iti kinamayor. Wan, boss, bad. Matulog akon. Napartakan. Indumog na ni Tilamisan. Talaga na bartakan. Kasano, Carlota? Sumurot ka kanya kaya mansyon da amigo Simon? Saan? Diyak kayatin. Si Kalatan. Si Kamet. Sumurot ka kanya. Tapno at dagadwag. Saan mo nga italtalag ni Anita? Talaga siguro akas jay to ugali na. Saan? Diyak kayatin, Rodrigo. Pasensya ka ni talaga. Sige, Carlota. Panawan ka nga ro diti balay. Asyakon, pero mar. Ami, panawan ka pa'y nagiti pagnanaudang ta. Saan ka arumrumwar, ha? Ilak mo tiri daw. Mapanak kita iji mansyon. Kasapulan dak ita ijay. Auntie? Jak kayat nga adda makuna kanyak ni senyor. Iso ang mapanak, tainak tumulong nga agluto. Adda parambak ita ijay. Rambakan da ti panangabak ni senyor. Nagrambak damot dan diti asyenda. Ita agrambak da pa ijay? Talaga akas ta tibak nang. Auntie, adaman damagat kan ka?
Anya dayta? Imbutos mo ka din, Senyor Simon? Ha? Wah, Sungbatam at itong damagag, anti. kwa. Saan? Ha? Ngam di mon sasawan iti sa bali, ami. Pakaisag makak dayta no maidanon ka ni senyor. Uy, anti. Nasaya at matadiyo imbutos. Nagada din ang ibutos kan kwa na. Naay-ayo da kan kwa na. Ay, anya nga rod. Isumat ti kayat da nga ibutos. Sige. Agpatuloy ako nami. Tibilin ko. Agtungpal ka, wen? Wan, anti. Ay saganak na iti plato. Tapos tuntuin ton madamdama. Paano naman ton? Agsasangpot dagiti gagayam da senyor kan senyora. Tulungan kan, Ella. Saanan ba? Amok per aramidak ditoy? Saan aday ito iti trabaho? Si Kamet, liglig-likan nakman ako nakon. Ela! Agtrabaho ka! Saan aday tagpapaaron ti amom nga aramidon? Makitang timbunga ti mayam dito'y ayan ko, Bart. Iso mabalin ka di. Adaywan nakon. Sige. Panawan na kayo pa dito, madam. Nagpuskol mo tan tirupang nga umay pay laang dito mansyon. Imayak dito'y senyora. Saan agapukan ka? Gapukan ni senyor. Iso tinag ko na nga umayak tumulong dito'y. Talaga anatang sik ka. Sa anak mo't asigod akastoy, madam. Gapumatlakan ka, iso akastoyak. Nataang sitak ako nayo. Gaputan na sakit ti panagsarsari tayo kanyak. Anya? Senyora, amuyo ti ugalik sipod pay. Nabayagak anak pa ay kada kayo. Kat itala ang akastoy ti trato yo kanyak. Jak amu ti makagapo. Gapo talastog kan. Tangsit ka pa yun. Awan ti ilas-lastog ko. Kan itang tangsit ko, senyora. Iso apang nga asiyo. Sardangandak apag pupungtutan. Tasyak pa'y gayam ti dakas, iti kasta pa nagsarsaritam. Ha! Pumanaw ka di ti madsyon. Iti anya aga po, senyora. Saan ka nakayat makita pa'y? Awan bain mo! Tangsit ka! Pumanaw kan! Kanagikat ka ni ti asyenda. Agraraman ka mangidaulo iti asyenda akas ladam mom! Anya? Ano? Pumanaw kan! Awan parikot, senyora. Itamat laang pumanaw akon. Kat agikatakon iti asyen tayo. Kablawan na ka! Mayor Simon! Yamanok! Senyor, agpakada akon. Kan agikatakon kas katalakyo iti asyenda. Pumanaw ka ni ijay. Anya ti pagpagam mo nila. Makita mo nga sa ngailig ang kasta ti pagpagam. Damagan nyo iti asawa yung senyor. Sige, inako. Mabit lang. Senyor, Mabalin ka di. Sardengan yon. Noon yaman dahi ta at yun ang kinaawatan ka ni Anita. babauna naklaang dito'y senyor. Awan ti mabalin ko no papanawan na kon ni senyora. Kasta. Iso tinang papanaw ka. Agsarita taman. Urayan kay kiseled, Simon. Ela, saan ka pumanaw? Rayam, tagsarita kami bit ka ni Anita. Mudi mo kaya't amang kiburak dito'y mansyon, itamat lang. Papanawa mo dayjay nga, Ela. Kan pagikatemon iti asyenda. Andiya. O anya, agtungpal ka, wano saan. Papanawom ni Ela dito'y mansyon, itamat lang. Kan pagikatemon iti asyenda. Wano, mangkiburak dito'y mansyon. Kat maibabain ka. Anya, Sumungbat ka! saan ko papanawan ni Ella? Dakil, may tulong na dito'y. Ado ti maala mabali na tumulong ita dito'y. Di nak isuro. Anya. Sige! No kaya't mo timang kibor aramidam.
Awan sa bali ama ibabain, no di matlaang sika. Isan pag-alalaking, ni Ella pa yan ti kanunungan na. Mapalis kan tumatla ang Ella. Addan to aldaw mo. Ad-addaman itan ti kinatangsit mo. Tasika ti kinanunungan ni Simon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Tagila, ikanagyaman at iti idadarayo, Agpagkadagmatan, amigo. Sige, amigo Rodrigo, ikanagyaman ako na Dakil tinaitulong mo kanya. Wanan yaman na, amigo. O sige, inlakon. Pakipagalangan kini amiga Anita. Sige. Senyor, nalpas ko amin ng atrabaho diti mansyon. Agpakada akmatan. Ella, agsubli ka Jacinta. Saan ka pumampanaw, mawatam. Uwan, senyor. Di mo italtalag ni Anita. Siyak titong palam. Amok nga wanti dagas nga raramidam. Iswasi ka, ti kanunungan. Pasensya ka yon. Numasong-basong batak ni senyora. Ngamin, nasakit ka na yun ti panagsarsarita na kanyak, senyor. Inton kwan, tungpaan naklatan. Iso ang lumaban ah. Mawatan ka, mala. Agsublikan e Jacinta. Sige, ibiyat mo tapana, Lando. Lumalaing ka, Lando. Jakmat na tamahan tingit kami tisin niya. Iti dahi taon patakder mga punti sa pamanang. Awan anyaman dayta. Masanay kanto na imbag, Lando. Oo. Kahit kung agbalinak na expert iti panagpana. Basta ka na yun ang tiyak sanay. Agbaling kanto mutlaang ni eksperto. Jak makaturo ka. Pagpamanatag ka na lang. Malapit. Hanggang ganap na ita. Nabingitat na lang. Ngayon sobrang tar aramidin na kitida ka sa tatawa. Imayak di tayo. Tap na makikay kayo sa kadagati nagrebelde. Kapungat lang kadagati dakas nga ramid da. Ay may sati plano may. Dagi balas. Lando, nakatukaw ka pa lang. Agidda ka na. Maturog kan. Ano man so? Nalabit na pampanunutam dagiti pinanawam. Itikad da tayo dito ikuta. Rumbang nga lipatan tayo pa lang ti pamilya tayo. Bueno dagiti patpatig tayo ti biyag. Araramidan tayo dito para matlaan kadakwada. Mana? Ala, maturog kan Lando. Rabin. Kumustan ti panagtugaw ti gayong mo ani Simon? Nasaya atlat ta siguro, Nang rugigaya man iti takam na. Uwan? Ado dagiti ingkarkarina kadagiti tao iti panagkamkampanya na. Tumpalan na nga ta? Uwan, sigurado dayta. Oh, Anya ti pagsinayan. kasla jakpat dyan akabailan na ti agtakam a Mayor Rodrigo. Carlota, di mo tagibasitan ti kabalan na. Ala, sapay la kumangarod. Tanasaya at ti panagturay na iti daytoy. Agdamadlaw ko dito kabisera. Nagdalos ti aglawlaw. Uwan, auntie. Madlaw ko matdayta. Gapuanan nga ta ni senyor dagitoy. Kita am nagiti sigod aklabanti. Awan. Nakarikapan. Sigud mo't kit di anarik pandagita Ay, Ti kinadalos iti aglawlaw ti apresyarek ami. Awan ti makunak. nalabit.
Anda tinangdanan da tagasagad. Nalabi takas ta. Ala, umaykan. Aglayon tan ija tiyandaan. Inta makitsyanda. Aggatang ta kadagiti kasapulan ta. Uwan anting. Anita, kaya't kuasan kayo pa'y amang ididil iti marijuana. Isardeng nyo pa'y. Anya. Nangagmuting baga. Isardeng nyo pa'y lang. Kasanundag iti sokik. Mapanda iti sabali. Kasaritan pa'y laida. Pati kaya't ko mapasamak, kabayatan ti umuna. Wenno damo, apanagtugaw ko akas mayor. Nadalo sa amin. Awan ti takaw, hold up, marijuana, kunda dumapay. Kaya't ko nadalo sa amin. Anya. Agtungpal ka, Anita. Kaya't kung iti damo apanagtugaw ko, kat nasayatin a dagos ti panagkita dagiti tao kanya. Jaske! Di ka nagreklamo pa eh. Basta agtungpal ka iti hunak. Tapno agtultuloy ti panagsayaan ka. Nawatan nyo kadimot lang, amin ang nagsasaritaan tayo. Sumalog tayo. Katagpaliw tayo iti mansyon ni Senyor Simon. Iti kanito may kanta iti gundaway. Papatayin tayo. Ha? Lando, rumbeng nga gikaron iti kinagamrod mo. Gamrod day jay a Simon Alban. Sige! Di kay agsadot-sadot kakanwa. Aggaget kayo. Tapno maragsakan ni Apo Mayor. Talagamat ni senyora niya, boss. Agasam, kada gusti proyekto na. At anya ko matikayat mo aparawara? Awan, boss, naibagak lang. Nalaing mat ni senyora niya. Ita, kundi singpat. Anay ko, boss, apa tinapis nak marang? Nangiwat mo. Piliyam ti sawsawang mo. Nuad tayo itirwa. Nalawag. Uwan. Dalalaki ang nakagwardya iti kay Dimansyon, Lando. Aginayadak, talib atak. Amo mong teramidan. Kalpasan na. Sarkan tayong Dimansyon. Wan na asong. Napukaw ng tipot na. Iguyod ko, kat ipan ko iti dayjay na lingad. Busalak, kalpasan na. Irakad ko, babain to igam ko atali. Ano? Oh, alaan tandag iti amin nga armas na. Awan itid data, agraman kwarta kan alahas na. Wala na. Pagawin nyo! Alaan tayo amin nga alahas kan kwarta, magkita tayo! Adapal ko ka na halak iti rabaw to namin sa amin ansang. Ada pa yung bala na. Nasayahat! Pagawin nyo! Agtatakaw sa magdagijay. Kaya tinakaawan dan sa magdayta mansyon ni Senyor Alban. Bayaman. Sige, agtakaw kayo iti dayta a mansyon. Ito taal dakos matlata tao ti agnanaad dita. Anya dayjay. Lalaki ti nairakat iti ayan ti kasabsabungan. Nairakat iti puon ti kayaw. Bitam. Inakon, kampay iti, jak nakita. Makatultulong ka. Hiyamok to pa'y mutlaang adakas ka at tao akas iti amom. Tisal pag agwardyan, tadi na umay ilukat tigait. Oh. Siyak man langan timang ilukat itigait. Napanantig gwardya. Anya ti... Ha? Ti gwardya. Nairakad iti ayan ti poon ti kayo. Anya ti kayat tasawan na ito.
Mayor's office, hello. Simon! Oh, Anita. Apay. Simon! Agawid ka kailangan. Dapat tinapasamak dito yung mansyon. Natakawan tayo! Anya. Kitaam ti aparador anang ikak iti naglakwak iti marihuana, Simon. Nalukatan, linikab da ti aparador. Anya. Ado tinapukaw diti mansyon. Ado! Wah. Agraman da giti alahas ko. Awan daminan! Sino tiyakin aramid iti daytoy? Kunani tikboy. Ti gwardya diti mansyon. Di na kano ammo da giti simbrak diti mansyon. Kinapudno na, indrakad dapay. Inagaw dati armas na. Anya. Sana mabalin daytoy. Agbayad na kita at tao no sino taman. Nagturad na lang kitin. Ha! Sana siya ti kalabanan ka. Mas ka na mga lapay itilalaking agbantay dito'y mansyon. Diya kayatin ama ulit tinapasamak. Senyor. Iti ka nito maamuak no asino da gijay ang nagturad anang sarag iti mansyon. Diya idapakawanan part. Nayunan na kami apasunod yun, senyor. Juan. At nakata kayo daytan, senyor. Salbagatik boy. Awan kayam sirbina. Di na pa'y masalak ni Bantoy Mansyon. Saan mo't amabalin a pulis ti pagbantayom diti mansyon, Simon. Amangan no maisagmak tayo laang. Apay, imbaga ka di apulis. Una, tamangan no da mamuan da abulok mo. Kat madadaol ka adagos kas mayor. Di ba't lang ti makamo ang mangala iti lalaking agbantay dito mansyon. Pilyon nyo, dagiti ammo na ti arabiden na. Saan akas ka ni Tikboy, ngawad ammo na. Ante Ella, nadamag mo ka din ti pan nakasarap ti mansyon. Kat ado ti tinakaw da. Wan, Nagturod daan ang sarap iti mansyon nanti. Di daman na nagbutang. Ami, Amo da ang mansyon ta Senyor Simon. Ngam nagturod bilak ta. Asino da nga ta? Ado da nga ta? awan ti sabali ang makaaramid iti kasta kadakwada. No di dagitimot lang napaspasakitan da. Ha? Dahil ti amo kami. Asino da? Pampanunutak paikit din nga amangan no dagiti nagrebelde. Dalando. Anya? Kasta ti adda iti panunot ko ami. Hanggang di mulatan sasawan iti sabali. Gaputa saan tamat ama sigurado no pudno. Wan, anti. Taasino kumapay ti makaiturad ang mga ramid iti kasta kada senyor. No di dagiti nasakit tinakam da kadakwada. Dalando nga ta? Isuda nga ta tinang sarap iti mansyon. Ado tinatakaw tayo, Lando. Kamo dyanan na. Adamatan armas tayo. Nupay, duwala apaltog. Ngam sana bali. Tinaskan at dan. Kastaw na ti panagkabak-kabak iti dahi ka nito mga ansong. Mayroon tayong tumatlaeng. Saan la aday tati aramidan tayo? Ado pay. Kat pagsasaritaan tayo ti sumarunong at dang tayo. Ha? Anya ti sumarunong a plano? Day tati pagsasaritaan tayo. Lanuan tayo ti sumarunong aramidan tayo. Kontra kinutong Simon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.